Ebi bibiro mu district ya Kamwenge omwishaza rya Kibale East kandi ho nabebembezi bashabiro kwatanisa okurwanisa okutambuza amatungo omu bihenda biragiro. Otungambira tukaferwa amatungo tukatwerwa ntitano twamu ziherereye muri koma katargebo. So twahinduza ngo tucinge ubutare bw'amatungo bw'enyamishwa bw'amatungo n'ibindi byona hereze bajeme bajanjayo bakingire niko tubase kwigura speed ikintu tekateka ngo bakomenka amaka ninge bicweke kuko ibindi babireke. Amagomboro agarukika mukaga kurwo mwishaza rya Kibale East niko gakingirwe kandi RDC arukuvuganaho bakansara mu rukiko rwa kanso azengo bwa hati tibina muntu wena orukwikirizwa kushohoza amatungo. Twacinga amagomboro atano muri Kibale East konka ikindi kiri gutangaza abantu bitu n'abakozi bitu bamwe bari baturebya bari bafuma bizente bazikiriyaringa konka twanagambira kawo kugira ngo bakoshoninge namwe ntuza kubuvugana na security committee. So abantu abo kutorra amatungo bakagiha nkoma katari ba town council bakagareta side eyo butare butakingirwe icyo kigwire akubana nyesega ngo nka government ninga shaba kuru kuza kugira ngo tucingaha bakabana baranguye n'obuzi buburu. Omugandi orukurire by'amatungo mu district ya Kyegegwa Dr. Patrick Barinda arabwira abantu abari kutambuza amatungo mu bwire bwa Nyekiro no bukirabe ngo hina amagombora agikirizibwe kubaga no kuguza amatungo gabo. Hona entitano zaherize kwitondwa ahabw'ejwa omu Kyegegwa kandi 93 nizo zikwasurwe omu kwezi kumwe konka. Abantu aba bakuru base ebisore kiro hateke nkisore kangu niba bali bakyamu ebaro bwe yagambye otarubasowire ekisore kiro hati ogu wenyine n'abakicwire nawe kinani nsaba DPC RDC polisi yona giso erusiwa mutukwatira abantu abekiragiro kiro kirikiriya. Ahabw'ejwa omu district ya Kyegegwa ekatanchiro mugomboro ya Kabweza Nkanja hamwe na Kasule kandi hati hinente kurwo mugomboro ya Kigambo ezorekero bonero bw'endwara egi. Bwire bununa cases twakatunga ziri kienda na 3 data tingine kurungi aho baitwe zakafa zirinte soko zirinte nkayina 5 habwo kuba burwairo bwo kubujanja abani bukira. Esande wire bakikiriza amagombora agataka kirumendo ahabw'ejwa omu Kyegegwa kutandika kubaga gasha kwa Anthony Twine na Philip Murangira.